Miling right me katire wis ka juba ka shamugwa. Ana biya kamal ka Nuer online TV channel. Raja bana lingwa me right mu ga nitin content ro ka juba ka South Sudan. Ki ne dialog content linga right ne. Lera banu ya gwasa me lera micha kwen ka kwi raja dana chala de kum kirma yadit ko gor ka no yen kanare wi ka juba. Ene ramu mo chi raja jek especially ko la Nuer chi ne dial so no. Raji jeg wala shi kume shi la no mela de jega tika under surveillance gwe ke jiten komandana ledi so gore jeno be den waga yeke la raja me bana jeling ka thoknath gore no jin bi den waga nasin ko ken ko bilere tv kan chamala shu gosnetin gor kon kan ubu ko tin ku subscribe ko notification bell ko jetwan ban leer me ban je chulingo go ka duo banda nen chajalat kede Re wich ka South Sudan, shukume network che jako bane dialtin yot ki tin yot ke ka re wich ka juba ki re wich ka South Sudan. Ba ko liken dial ki ne dial kon yot ke ka ken ramu shi yor ka kim yot ni jika ba ka record kume ki be kan ga garfin. Mulingen magwasa me ta dana te insecurity te tin ka South Sudan ala government dung SSPDF they are hunting for SPLMIU members. Ki ramela Nuer michun kel ke ayo. Of course ayo ten it want to ten jang Nuer ne dial koken but ne de konen kwa target long ka Nuer so you should know that. Kuken koliken kuken ga monitor. Kuken sim kan kona cha yorfen te tin cha kamrar. Tanin kam kara ka shona so ngai ke shona ngai de gwa danen kamidu na kamiratan. Nyo ngai ka to da ro kena ko dongli ro ka tung Nuer ki dongli ro ka to de ro ka je but me micho ka dom da dien me dong nyo de kumten kuwen kol na mo kan tap shet ke MTN Zen ke digital ken te diala content dong de na de kan ke den o right ke de so we can dong te ke secret na lat ke tell secret everything is open okay tell me talk ko everything that we seen ke happen ke ne ke chang dar gwi ke so ko lo ka yen wo tiadetin content ladien ka re wujran tienten SSPDF ka tin gor kan ito content la Nuer atin content right dong buran yor ka guardian bajeti ko juba wedi ta te di ko shikan ling but kan ling ja kan ko la kan ka fo online de kon lat karodien so kujemo wo men chalat and wa ko dukun ko ka monitor ke ko record. This is a public statement on telecommunication surveillance. Privacy is compromised. It is important for everyone to be aware that all phone call and SMS message are monitored in South Sudan. Telecommunication networks including MTN, Zen and Digital have systems in place that allow security agencies to fully access to record call and messages. In light of this, we urge everyone to exercise caution when communicating sensitive information over the phone. Protect your privacy, be mindful of what you share and stay safe. So actually there's nothing here that that I don't think is very important, okay, because people have freedom of expression. They should be given a freedom of expressing themselves, like you can say anything, we believe in the right to privacy and call for transparency in how user data is handled. Stay informed and take necessary precautions. So just a moment jan kayen oder anda roda ganka jan ta net wangteti ko mudong nyer ka ji special ne ko la Nuer wi ki juba mudong nyer ka ji go jen oti ka voice scaling ga jodu de kum de kana lat of course chicken delel ke changda de kan el ga word so gwa ngai kana no dong cha ka kuiten so no me dar wo ka ya ano yadu when just use messengers because private use TikTok a lot of things on la yen so but chua we cut to and dong go so right now la South Sudan take a fragile so anytime there are more so beje so anyway janana go de nyo yikelan bi atagamal bye bye.